Yambu amahoro y'Imana bane namwe. Iyo ndababwiye ngo imbwa ibibwa bamwemera yuko ari ibibwa. Nkuko namwe nabahaye umurongo uri muri Bibiliya uri muri Yesaya 56 guhera ku murongo w'10. Niho havuga ngo abarinzi be n'impumyi, urumva babandi bwira abantu b'Imana n'impumyi bose ntacyo bazi. Bose ni nk'imbwa z'ibiragi zitabasha kumoka, bararota bakaryama bagakunda guhunikira gusa umenga birasinziriye. Ni koko n'imbwa z'ibisambo zidahaga, ni abapasiteri abungere batabasha kumenya. Bose bateshuka inzira bajya mu yabo ubwabo, umuntu wese yishakira indamu ibyo ashira mu nda. Niyo mpamvu bitwa imbwa. Bamwe rero muri mwebwe mushigikiye zino mbwa kubera ko muri bibunda vyabo. Iyo tubabwiye tuti bino bibwa bize gutandukanya ingo, bize gukora amabi, nta bindi bintu ngaho bahanura, nta bintu ngaho vyubaka bigira umumaro bifatika koko buhanura, ni ibintu by'ubusazisazi n'ubupayi bwonyene. Hariho bamwe muri mwebwe muri bibunda vyabo muke muvuga ngo ariko ngo bareke n'ukuri, ngo barekera Imana, ngo reka kubacira imanza, ngo wese ngo nukwemera kuyiwe, ngo reka ndabereka muri Abanyefeso 5 ku murongo w'11. Abanyefeso 5:11 havuga ngo ntimukifatanye n'imirimo y'abumwijima itagira umumaro, ahubwo muyihane no ku exposing them, kuba exposing, kubahana, kubavugira ku mugaragaro, kubamarama. We nawe ntugomba kuba exposing, ugomba kunuma ngo barekera Imana. Cyo kuravuga bivuye mu rutwe rwawe n'ibyanditse muri Bibiliya twemera ibyaha. Bisubizo nitwemera biri muri Bibiliya naho uyigurira ngo reka muvirize zino mbwa bino bintu bateje ngaha mu Rwanda. Umugabo wamaze gukora mu rufunguzo muri serire, umugabo akubitaho urugi ajya mu nzu ahita arekwiramo gazi ashaka kwica umugore n'umwana, ngo umwana asuwe ngo baramuhanuriye. Ngo yashaka kugira iki? Ajya mu nzu ahita arekwiramo gazi ashaka kwica umugore n'umwana. Ngo bagize iki? Ngo baramuhanuriye. Ngo yashaka kubica kubera ngo baramuhanuriye. Inde wamuhanuriye? Abakozi b'Imana ngo baramuhanuriye ngo umwana asuba ashaka kwica umugore. Ahagana ku isaa 4 n'igice bikira saa 5 z'amanywa kuri uyu wa mbere tariki 20 z'ukwa gatanu 2024 nibwo bamwe mu baturage batuye mu kagari ka Katabaro mu murenge wa Kimisagara bahuruje inzego zitandukanye zirimo na polisi ishami rishinzwe guhosha inkongi, nyuma yaho ngo umugabo usanzwe ari umunyamasengesho ndetse ngo bafata nk'umupasiteri witwa Habaguhirwa Bowazi ngo yaramaze gufata icyemezo cyo kwifungirana mu nzu agahita turitsa gaze inzu yabagamo igafatwa n'inkongi, ubwo ngo bitewe n'amakimbirane yaramutse agirana n'umugore we ngo abaturanyi bakabakiza imirwano ikaza guhosha, ngo ubundi agafata umwanzuro wo gushaka kwiyambura ubuzima. Ngo bikaba byari bibaye nyuma yaho ngo abahanuzi bamuhanuriye ko umwana baherutse kwibaruka wari ugeze igihe cy'ukwezi kumwe abonye izuba, ngo bamubwiye ko atari uwa Bowazi. No, God, please, no. Bigaga yashaka kwica umwana, ngo baramuhanuriye ngo umwana asuwe. Ngira ngo mavyumviye nuko izimbwa zikora, ntabwo ari umwe, ntabwo ari babiri, aba bose umuntu bitwa ngo ba prophet n'abantu bagiye ngaho gusenyura ingo. Waruzwe na mubyara we, waruzwe na mukuru wawe, waruzwe n'uwo muvukana, nyoko wawe niwe yakuroze, mama wawe niwe yakuroze, uyo muvukana niwe yakuroze, runtuze niwe yakuroze. N'ibintu nk'ibyo abitwa ba prophet nibyo bakomamo. Ni nk'uyu musore mubona ngaho, uyu musore bamwitwa Justin, ni wo mu Burundi, aba mu Burundi. Nyina ntabwo bibonana birazwi kose barabizi. Mwaragomba mushanga ngaho mubazana nyina nimba bamwe ngaho mu muze mu Burundi, ndaze uko nawe na Marira mwasura ngaho ari Marira naho yabihora yababibona. Dabye guki kuba hanuze ngaho. Abahanuzi no baje bati mviriza ngaho bari mu miryango yabo banyoko bararoga bari banyoko banyu n'abarozi ntuzosorogira gute n'umusi ukica Justin mubona ngaho kiye kugura na mariage ntarubwo ngira ngo kizohamagaramo na nyina, ntabwo nabize muzamumenyuza niwe mwabona mu ngaho nyine. Byose byavuye kubahanuzi. Iki kindi kigabo ngaho mubona cyitwa Steve na Chene ni giprofete kicara jugunye umugore gito umwana ngaho menga arafise nimba rameza ngaho kirata. Nabyo nimwe byavuye he mu baprofete ngaho kasuguru kamubwira ati ujya nta n'umwana ari wawe, ujya mwana nta n'ubwo ari wawe, abarajugunye. Uno museki Steve ni giprofete cyo ngaho mu Burundi gihuye n'abantu kigenda kiravuga kibe nk'abakobwa bo ni nyoko n'umurozi. Izimbwa zose ngaho wowe ukaba urahanuriwe n'izimbwa ngaho zitwa ngo n'abaprofete ngo runaka n'umurozi. Ndakurahiye ku izina ry'Imana ico ni kinyoma.
abitwe ngo ba prophet aya n'amadayimoni abitwe ngo barahanura n'abadayimoni ugomba wabahunga ukabava Rwanda ntabwo ari abantu beza n'abantu bonyine bazi guturira ingo nkuko babikoze hano ugomba ragumayo ngaha uragumayo ushaka ngaho